tuk chuak nuam ule Vawiin nun kong Hruaitu atan Ringtu nun le Faina ti part 45 kan zirho le don ani tukin devotion atan hi kan lo mang le theu don nia Ringtu nun hi part 50 thlengin nei kan tu mga api lama chuan thupui dang kan zirho to don ani masa in sam number som pakuat sang ko thu hi longai thale masa ila lalpa chi na chu afaya kumkhua atan a omthin lalpa ro rel na te chu ataka afilfai vekani lalpa na thumal somro se amen mi hringte kan changkang zela ei in kan du tuin in chena te po kan uluk sot le a kan chung ko din hun ai sang deuh ma hianin kan in chei deuh furto mayani chuti lai ero chuan mizo te hian changkang kan ti fo hi kan ni phak zo zan lo deuh hianin alang thina kan ka chung kan en kol fai tok lo fo maya changkang kan han ti hianin tle masum le in le lo te hi kan thlir dan ani deuh fo maya mi hausa le sum le pai nga te po hi changkang tak an ni vek chuang lova changkang kan han ti tak hi chu nun dan ria nun phung ria heng hi akok zok ma a nun phung lam changkan na hi chuanin akeng zok ma ani ti chuan mizo te hian changkang kan ti fo hi ni phak tur ero chuan kan ka chung en kol fai te kan ku va eina kan chak dan te kan sa da le khaini muam nu kan pen per dan te kan tuibur muam kan pik dan te kan mejel bung le thil ena kor kan pai dan te vantlang in thirna mun kan enkol dan te hian heng te hianin kan changkan le changkan lo aril thin zoka chuwang chuan mizo te hian fesona sang viau ma ila masona tur tam tak kan nein alangani kut do ko chut ha an soyang deuh hianin nun phung changkang silova fesona san vak hi omzia omlova he in siam that kan ngai na lai tak ani in alangani Joseph Edison Khan cleanliness may be defined to be the emblem of purity of mind atia omzia chu Faina chu oril ru thiang lim chin chiana ni ti in a hil fe theyang thiang lim na le Faina hi soi kop thei ani a ako tumpo thumun ni in alanga Faina hi project a nei chi po ani lova aril rulamin fai du na ani phota chu nun phunga neya practice turani typhoid le nat na then khatte hi ani nataka chuan ei in thiang lim tok lo awanga natna kan kai thin ani a chuwang chuan aza thak na chin te po hi a om lek lek thin ani kan thil ei tur te fai takin silmasa ila bazar muna grape te ei pul te atiang khan thei rang rang te po kan le thina fai taka sil nuwa chau ei thinila tin chu chawani lova kan chome thing le cho thing kan han ti te po hi thole randungina bom theya da lovila khu bovila arandung bom phak lova da thini langin tiang chuan natna rang rang thlen theilaka kan himna turin ma la ila tuite po tui thiang lim in ramila filter na lam kan nei thadlo po in chuan so ni ram thei sela ei le in na changa nat na kan kai thei rang rang laka in vengin fai I warang u ti chuan nat na tam tak kan pumpel thei don ani kan in le avel te kan tak sa le thom no te hi achang kan lam ringot apoi mo lo fai sela ti hi apoi mo ber mai ani chutiang turero chuan von fai du na le tumna nei masa ila kan ril ru in fai adu chuan kemin pentir maya kan ril ru in atum tlat chuan min ti chi mai thin ani du na uil kan nei masak lo chuan kan ke hi tu ma min pen lui tir thei lo reng reng
chu wangin du na kan nei masak zet nuwa changkan na hi chu alo thleng mai don ani chumi tur chuan abul poimo taka chu du na kan ti uila hi nget taka kan nei angai ani hote akan ngai atukena kan devotional message te po hi atharau chiam lowang khan langma sela kan nuna kan mamo le poimo ni si ani in ka ria a hetiang thil hi mamo tam tak kan nei in ka ring kan riat reng si kan ti lawa wanga mason lo ringtu hi tam tak kan om ve bok thin ani mizo Christian te hian khuang ne na ribut le nubut chi te hi rau beremoti in tapchak theology thirna tangin kan lo te thina chu wangin dik taka thil ti te rin om taka nun te ain lam vut le ri bung bung te chu kan chak zok ani fo thina tharau song noi fa tam tak kan thrin pha fo thina lam tual pel lo harna tam tak kan chang to thina chu lam tuala chuan rau te nana kan man thina wang hianin lem chan na po tam tak mu tur a om to thin tukina hian chu kan soi sel ani berlava amai ro chu ringtu te hian tharau kan te na hi ki khat chavin kan te thina he he poi ema ringtu pathian hrin danglam na chu annun a in disciplina ataksa athomno annun a in thununa chu lalpa athi na ra lo lang chuak ani thina ni achan chu lalpa chu athiang lima subject tu po in lalpa thi na chu afela kumkhua atana om thin alo titlatani first world countries kan ti ram changkang te hi thirila mi puin thuoi takin danan zo maya ti chuan an kholai te engkim mai alo fel faya o ominan lo lang mai ani tukina hian mizo Christian te po hianin keini ringtu te po hianin thuoi takin nun phung het hetiang hian in siamila ti chuan kan changkang mai don ani kan kholai te po hi fai mai don ani kan bol lo pai dan thleng hian kan changkan le changkan lo thui tak alang thin ani chu wangin fashion ain ril ru changkang hi amu nom zo ka ring tu in vong filmi ni tukina hian kan tum thar le apoi mo a kan tlin chia ri lawani po in chu kan strai fangai ni thei top chu a chu lampan chuan kan tlana kan be tal angai ani lalpan tukina kan thuzirte kan zatan malsom ro se amen itong tayang lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu tukina hian ring tu nun le faina ti kan lo zir ho le ta a he thu cha poimo tak mai ani lalpa biak in pel raudan dikle nun phung tha tukina hian kan zir ho le ta a khongai takin he thu cha hi mol te tam tak tan chuan thil ho te angin langma sela angai khatu te asoi tu te minti sot tu ani theina turin khongai takin nangin kantan malsom thar liang che i khongai na le imal som na lali so mingin kan ron di le amen